ngezembatho noma ngithi amajazi. Abaningi bebebuza kuma-comment-i ngezinhlobonhlobo, uthole ukuthi omunye ubuza eli-green, omunye ubuza eli-red, omunye ubuza eli-brown, yabo. So, ngizokwenza ividiyo ngikuhlanganise konke. Kodwa-ke bengikucela ukuthi u-subscribe-e ukuze-ke mhla sengiphendula lo mbuzo ozowubuza, ividiyo-ke isheshe ingene kuwena i-notification. Ngizoyifaka-ke ney'thombe ukuze uzocaciseleka ukuthi leli engilishoyo linjani, libukeka kanjani. Ake siqale nje ingwe e-brown nemhlophe. Indwangu uma ingathi inengwe e-brown nemhlophe, ngabe imele ini? Leyo-ke imele isithunywa esihamba namakhosi, kukhona nomlozi waphezulu futhi kusona. Kanti engizolandela ngaso ngisichaze, ngizochaza-ke manje ingwe ebomvu and black, ingwe ebomvu nemnyama. Kulelo bhayi lelo noma ngithi kuleso sphere kusuke kunengwe ebomvu nemnyama. Lelo-ke limele ogogo, amadlozi asemanzini, abahamba-ke nomndawo. Kanti umndawo khona ividiyo engiyenzile ngiwuchaza nawo, sengenzela ukuthi ungabe usuhluka uphinde uzobuza futhi lokhu ade ngikuchaza. Unga-scroll-a uzoyithola ividiyo yawo abalozi noma omdawo ngichaza. Bese-ke ngisho eli-maroon, umbala lo nje lo owubona esithombeni, limele-ke uprofethi, uprofethi namandla-ke okukhululeka. Bese siza kwelibomvu, elibomvu nje qwa. Leli-ke lisuke limele amandla okulwa izimpi. Bese sikhuluma ngelibomvu ebese liba nombala o-yellow, ngesiZulu bathi ophuzi. Limele amandla okulwa izimpi lelo-ke. Kunamadlozi asuke ezolwela izimpi zakho. Bese-ke sikhuluma ngelimhlophe, mhlophe nje qwa. Umhlophe nje vele umele izinto ey'khanyayo, uyakhanya. So, lelo-ke lisuke limele ukukhanya, lisuke lizokukhanyisela izinto. Uma nje unalo wazi ukuthi izinto zakho zizokhanya noma ngithi ziyakhanya. Abantu-ke abawasebenzisayo noma abanawo bajwayele ukuthi bebhedelwe izinto. Bese siza kweli-blue. Eli-blue-ke limele isithunywa sasentabeni, ikakhulukazi-ke kunamadlozi akobaba, la wena ozalwa khona. Bese sikhuluma-ke ngeliphuzi, bathi u-yellow ngesiLungu. Lelo-ke lisuke limele amadlozi asekhaya komalume, la okuzalwa khona umama wakho. Bese sikhuluma ngeli-green. Eli-green limele isithunywa sasemanzini. Bese siba no-green and yellow. Leli-ke ili-green and yellow lihlanganisa izidalwa zakomalume nezokobaba wakho, if zikubanga, liyazihlanganisa. Usungabuza umbuzo kwi-comment, sizobe sesikwenzela eyakho ividiyo ngokuhlukile, sikuchazela kabanzi ukuthi-ke ngabe libe ukuthini lelo phupho olubuzayo. Kanti uyakwazi-ke futhi ukucela inamba ka-WhatsApp, uyosibuza khona njalo amaphupho noma ufisa ukubuza lapha ku-TikTok. Ungakhohlwa uku-subscribe ukuze noma ngabe nini sesiphendula umbuzo wakho, i-notification ingene ngokushesha efonini yakho. Nisale kahle.